Muntina tunia hiche Bible study anangai hozo sinabon savin avelin Christ Center Family Bible Study Akonin kahinlim si Vinhim. Kay mazong CHATE ke matinga kan nakalson zin last week Sunday bangin apatsan kan todot hepuin tunin ikuahi Genesis SEMTILBU bung somsung pachom cha Bible study le quiz inanay khom kidiu ahin him. 2 Timothy bung tum chang sonogum na say bangin pathen in ahay hum pathen lekha buthengi isim Jehovah ihet chenova izuite divin ahiluleh ichate hozo si atinga izuite divin pakaimen ikitim win him tu niya ne ki holim na diu topic cho hele noa chapate Chilhah ho tui sang let zowa noa chapate Akon na Mihem te hong Kithah pat kit dal ina ki holim khom kit diu ahin hem Amasapen in CHATE hola akhat pen ahilouleh minu mipa nangin taona mga CHATE ho to bung som sungi velkhat vel ni be na simdo khom te diwin pakaimen ikitim win hem hiche bung som sunga dinga verse of the day chang chabi chu ahilouleh CHATE ho to simdo khoma CHINPHA te dingin pakaimen ikitim win Genesis bung som chang get na hi ahin he Cush in Leiset chunga mihat na hung pang masapen Nimrod chu ahingin ahi akitin him hiche bung som sunga characters kimuho chu ahilouleh Shem ham le zafet noa chapate ho ahivin chuki le Shem le ham le zafet chapate ho atute CHATE ho tam ta jong he akimu bekin him hiche bung som sungi iti ilai pha na anikizi ham iti ahilouleh Bible theme hole historian hon asei danovin hiche Genesis bung som sunga kimu Mihem ho hi kumsang ni le za thum le som nga BC le kumsang khal le za get BC ki ka sung kum za sa gi le som nga sung a ahing le anakhosa mi ho ahi vetin asei zuwin hem hiche bung som hi hoilai muna chu ana soham hoilai muna thil soham where iti ahilouleh ararat molvuma anakipana Vannoi pumpi analoso ahin loso hitin Bible themon asay kirwin him hiche bung som sunga outline ipp2 ki muam iti ahilouleh akhat na chun Genesis bung som ahin Shem le ham le zafet chapate ho akimun him ani na ahin Leiset chunga mihat pen mihat te hung kipat na Nimrod Chilhah ho kimuna bungzong ahin him athum nahin bung som sungahin Mihem den chen na ding khopi tam ta anasa pandan ho jong akimun hem ali nahin Israel mite adia agal mite ahung pangding Egypt mite le kanan mite kimin pha na bungjong ahikidin hem tuin abanin questions to study quiz anavyo hite tudo ho adon bud na answers CHATE ho mo say pi lawin Vannoi chan Bible reference Bible chan kipi ho mang chan anadon bura an HOLDOH hom te dingin pakaimen ikitim win him question number 1 na chun noa chapa zafet in chapa iza anane ati ahilouleh hichi chang ni nalama akimu in chapa sagi anane jin he zafet kitipahin question number 2 na ahin tui khanglen panga cheng ho hung kon do na pa chu koi ham iti ahilouleh hichi verse 4 langa akimu in zavan chapate ahive akitin he question number 3 na ahin hamin chapa iza anane hichi verse 6 langa akimu in hamin chapa li anane akitin he question number 5 na ahin 4 na ahin ham chapate min ho sein hichi jong here verse 6 lama akimu in ham chapate min chu Cush ahin akhat na Egypt ahin put ahim kanan ahive chapali anin ahim question number 5 na ahin Leiset chunga mihat masapen pa anahing chu koi ham iti ahilouleh hichi chang git lama akimun ahim mihat masapen anahing pa chu Cush akitin ahim question number 6 na ahin Cush in anahin mihat masapen chu koi ham amin ipiham iti ahilouleh hichi jong hi verse ilama akimu in Nimrod na hi
Question number 7 nahin Philistine te chu koi Chilhah hivem atia ahile hichi verse som la li lama akimuin Philistine te chu ham chapa Egypt Chilhah ho ahive akitin hem. Question number 8 nahin kanan chapa ta pen chu amin ipiham hichi verse som la nga lama akimuin kanan chapa ta pen pa chu Sidon akitin hem. Question number 9 nahin Shem chapate chu mi izat hivem itia hele Samin chapa nga ananeze mi nga ahive. Question number 10 nahin Shem chapate min hosein itia hele akhat na chu elam ahin anina ashur ahin athum na arpashat ahin alina lut ahin chugil angana aram ahive. Question number 11 nahin aram anahing pa chu koi ham hichi verse 22 lama akimuin aram anahing pa chu Shem ahi akitin hem. Question number 12 nahin aramin chapa isa anahin itile verse 23 lama akimuin aramin chapa li anahinge akitin hem. Question number somlathum 13 nahin tui sang let zowa koi ho Chilhah Akona Leiset chunga Mihem hung Kithah chan so ham itile chi verse somthum la ni na akimuin Noah chapate Shem ham le zafat CHATE Akona Leiset chung bom bia Mihem hung Kithah chan so kidahi akitin hem. Aba nahin application zildo ding le CHATE ho say pite ding ho chu akhat na cho hile hichi bung som hi table of content table of nations tinjong akihen hi aje chu tui sang let zowa Vannoi Mihem te hung Kithah pat kitna bung ahen ahem ani na cho hile minu mipa te zong ho ading bo hinga hipove ahang khanga CHATE itute phathei bo chan na hi han lang gaw sap chan na hi zong le ho akingam ahidan Noah chapate Shem le ham le zafet hin khwa palin mudo the ahin hem. Athum na cho hile zafet le Chilhah ten ana chen pha naw mun hi khununga gam dep gam hung hiding mun chu hi tin Bible themon asayuve kanan gam alina chun Bible themon lengam hatta Babylon le Assyria hi ham tu pa mihat Nimrod en ahin sem do ana sem do hi tinjong asayuve anga nahin Noah chapa Shem Chilhah te hi Abraham hung kondo na in ahung pangove tinjong akisejen hem turini khwa hichi Bible quiz le Bible study anasim ho zo se pathenin ibon 7 holimpi che tawhan kakipa amen.